He kaupapa nā te Māori mā te Marea Whānui, koera te ia o ngā kōrero o te wā mo te kaupapa whānau ora, I whakaarohi ake nei e te minita tuarua I ngā take toko I te ora, e tari ana tūria. Kāre ana hinara I te whakaae kia noho iho a whānau ora, hei kaupapa mā te iwi Māori anake. Me te aha hei tā te taha kakari o te whare pāremata, ko ia te hua o te mahitahi me ngā hinara. Mā wai a whānau ora, e ai ki te kāwanatanga, e haramanga whānau Māori anake. Actually, the concept itself can be used for New Zealanders. It's always been very clear that this is a concept that all New Zealanders can benefit from. Kua tini hia te kāwanatanga I aua whakaaro. He raruraru. He raruraru nā te mea I kōrero a te karere kia tare ana tūria I tērā tau, ko tāna, mā Māori anake a whānau ora. There is a huge amount of budget being spent on behalf of and for Māori people. We're saying give us the opportunity to do these things as is our right. Tēnei te tino kaupapa e whariki hia I tēnei tau. Ka haere kei Wainganui a Hapori, a iwi, ki te whakahua tēnā ngā painga o whānau ora. Engari, he rereke ngā whakaaro o te Pāti Māori ki te kāwanatanga. He raruraru tēnā. Kua roa rawa te Pāti Māori e whakapiki ake I ngā tumanako mo whānau ora ki wainga tonu I ngā hapori Māori. Heoi, e kore ngā hiahia o ngā iwi e manakitia I mua iera o ngā kiwi. I've said before, our policy is based on need, not race, and that's the way it'll be implemented. Kāre te Pāti Māori mo te whakahe. Well, of course, I always agree with what the Prime Minister says. Mena ka whakawhānui ake tēnei kaupapa, kua ki te iwi Māori e hara tēnei he kaupapa mo te whānau, e hara tēnei he kaupapa whānau ora. As National, do you think that they're going to be more sympathetic to for Māori by Māori kaupapa? Well, that's what it appears. Engari, mo tēnā, Tino Wycliffe, Te Karere.